Ekitabo kya Yobu eshura ya 22 Elifazi okugarukamu Yobu omurundi gwa kashatu. Bwanyuma Elifazi Mutemani yagarukamu ati, omuntu aine ekiyakugasira Ruhanga n'ekyamazima omunyabwenge obwenge bwe nibwe bugasira. Nogira ngu iwe okuba oshikiriire kiine eki kiri kushemeza ow'obushoborozi bwona narishi okushemeza emitwarize yawe kiine ekiri kumwongeraho. Nogira ngu okumutiina kwawe nikwo kumuleetiire kuhana nikyo ari kutonganira niiwe. Ebibi byawe tibyingi, eby'okutakirira byawe tibyine bugarukiro ahabw'okuba okiihira busha omukwato ahari beene wanyu. Otiine ki ajwire wamujuura akajwaro ke, orikukooza okaba otamuha twizi tw'okunywa, n'oyine enjara omwime ebyokurya. Haza ow'obushoborozi yaaba niwe yatunga ensi kandi ow'ekitiinisa yagituuramu. Abafaakazi okababinga emikono misha n'emikono y'abatiine bishebo yahendagurwa. Nikyo emitego ekwehinguririze, ebishikirizi ebirikutiinisa bikakutuntuza. Okuhweza kwawe kuhindwirwe omwirima, nikyo otari kubaasiza kureeba n'omwegemure gw'amaizi gukushwekire. Ruhanga atari omwiguru ahaiguru. Reeba enyonyozi z'ahaiguru munonga oku ziri hare omu ryanyakacyu. Haza ogira oti Ruhanga naamanya ki? Naabaasa kucwa orubanja, naayozya amaisho omwirima ndindindi. Oti ebicu ebikwise bimuturukire oku n'oku byamuzibira kureeba, kandi naagyendera aha iguru erira ahaiguru y'ensi. Nooyenda kugumizamu omu muhanda ogwira ogw'abantu babi baatoyiremu bakabakurwa, baatwarwa obunaku bwabo butakishikire, omusingi gwabo gwatwarwa amaizi. Bagira Ruhanga bati turugyeho, kandi bati ow'obushoborozi bwona naabaasa kutugira ata? N'obu baraabe bagizire batyo Ruhanga akiijuza amaju gaabo ebirungi, konka nyowe enaama z'ababi zindi hare. Abashikiriire babireeba beesiima, abatiine rubanja babashekyerera babagaya nibagira bati buzimazima ababisha biitu bacwekyereziibwe kandi n'ebibasigireho omuriro gwabimaraho. Garukana na Ruhanga obone kugira obusinge, obwo nibwo ebirungi biriija ahari iwe. Ikiriza okuhabura okuri kuruga omu kanwa ke n'ebigambo bye obigumye aha mutima. Oragarukire ow'obushoborozi bwona wayecureeza, waata okutashikirira hare n'amahema gawe, kandi korate eitungo ryawe omu mucuucu n'ezaabu ya Ofiri wagita omu mabaare g'omu kagyera. N'ow'obushoborozi bwona yaba itungo ryawe yakubeera efeeza y'obuguzi bwingi, obwo nibwe orishemerererwa omu w'obushoborozi bwona okimusya amaisho gawe aha Ruhanga. Oryamushaba akuhurire kandi oshikirize ebi waahigire nooraganisa. Oryagira eki wihamu kukora kibe nk'oku orikwenda, n'omushana guryajwera emihanda yawe. Abantu ku barikugwisa oryagira oti hariho orikunyumusya, kandi omucureezi Ruhanga aryamujuna. Aryajuna otiine rubanja, kandi aryajunwa ahabw'okushemera kw'engaro zawe.